Ka Dr. A.Rynjah kaletu baka jingpang tuberculosis neka belaju tipaj ba daka TB. Baka neka jingpang keladon naduh kipor belarim hakapor jungki dinosaur. Henry lapat eka neka jingpang ban pynkoit daka basumar haswa baki breu kinyo eka neka jingpang. Ya kane ka Dr. Amika kaletu haba ajing hikai ya kikana school juga Saint John Bosco School lo sotun. Hakas ngito ding kalai pau tarik nailur arjan arpuar kumno ban sumar ya kane ka jingpang. Nakaliang katunat kakoit kakia hakan kasngi kalapan long ke jing ajing hikai berkum juru ke jing yai pajba lengba ka program National Tuberculosis Elimination Program bela shimbenta da kikana jong ka school kum ka jing lab ban pasung thu pajba halor ka jingpang tuberculosis haswa ban yai pajba lapan long ke jing ajing hikai ban pasung thu ikikana school kumno ba ka jingpang karung hakamet breu kidakishin ki bapau ladayo jingpang berkumno ban sumariaka. Ka Dr. Amika kalabatai ba kidaki bapau ba u neka breu kayo eka jingpang. Kidon ka jingjar ho ba milang rekat kasnam. Ka jinghiar ka jingkhia. Ka jing isep ha bathia menmet nalor kiwe. Aktif no blayu i. Wow. Rakhat ni hob. If you tip them, ki faros ki mummy is ki atau on ki faros. Oh, no, go on me, doesn't matter. Oh, yeah. Kadang ki mummy is ki mediap, mati lah. Tiap mo, tu faro, ku dia usiem, jangka Egypt. Baru ku Egypt ki faros. Mo, ki lap mencuba kan, bagi ni usiem baru ku ki nayak kita ki mafi aku kita kan. Ki ayah ki buat ki herbs siapa, nang bakal met kanum dikit deh, astu em dong dikit, kanum dikit di buat ki herbs. Dekat met kan ni aslam kan, mo, and kisabut setiap mini tiap kanum setiap kan midik siapa, itu pada ki tahu ki pyramids, kita kan pyramids dikit, lain kan apa history, pyramids, ki pharaohs, Egyptian culture kita civilization lain. Okay, tapi Tikishan kan, many years ago, done with Pharaoh, what kiliti ini noti bali baca archaeologists and kiliti yang kipoya kau ikat pyramid kan, kau ikat pyramid kilap ni with Pharaoh. Tahu Pharaoh kin last study bahaya kisiam ba upang yang nanti jingpang TV. Kalau yo kan TV kau basta isien, kanya nanti the backbone no, spinal cord. Oh, and I teach you a little bit of science too. Kio spinal cord and then the mother foreign shark and then ki dawai babiang biak no. Te ki don pada ki baong ba ni ki pang nyang tibi berada nado ka por jong ki dinosaurs. Can you imagine? Nado for dinosaurs. Te kani ki pang tibi ngapa pada itu ti ki berada mah kan. Ni kunki doktor kunki scientist ni ngom start mo. Kila awak dah kila lupa macam tu macam TV. Until now, cepat yo kan berlaku. Cepat yo ke vaksin. Kita macam COVID-19 ya, berapa? Mana belajar injek? Kan kita lah kami yang mungkin teenagers belajar. Dia beli facial injek. Bani wajib ada ya? Yes. The same thing here, even in apply, even you inject, but till date, in fact, you can inject. I mean, you don't really do it without having some other information. But no, the TV kalau kecimpang belakang rumah, and mencuba kita kicap jenis, aku bilang doktor dia bilang tidak regular, bilang ini by snail kibril, witchcraft, so many beliefs, bagi lesi. Kata-kata ini adalah si tahu spread and so many other beliefs. Kim juga dengan sharp, okay, microorganism. You know what is a microorganism? You all know them. Only thing you guys science too. So these microorganisms, yang penting hikmat imla apa you eat. Yang tibiru urit palas imla you eat. Mentang datang jipang tibi ni, macam hot, dengan cheese, dengan umi tu yang TV spread everywhere. Kalau pun COVID ni, tak ada COVID kan spread pun no? Yes, very similar. Dia ulang belarim spread through the air only. And ni kumbai kami Dr. Diu, ulang boleh scientist nampak Germany. Scientist keteng Robert Koch. Kemana kan ni nama in future kan saya akan Robert Koch. Spelling Koch K-O-C-H. And this he discovered in 1882. Kat Praspa Prapu Arsnem Chua. It's very long ago.
And they naduh pula Robert Cox kani kanyang kan bagi setiap jingpang TV kani ni microbes. And naduh nang tu dia suki ni sedang nak minum dawai kan. You 102, 103, 104 kani kalau low grade. So you may even miss 99 degrees, 100 degrees Fahrenheit more. Kalau low grade shows up kan. And kamjun minit. Kani kan shipment kan minit. Evening rise of fever. Okay? Sign number 2. Sign number 3, weight loss. Kumpul kumpang TV ulat umbang umbang. Dia hiar kajing hiar. Dia dah feel apa itu tu tidak pangjahan. Dari mana dia apa TV suki kau ni tu hiar no ijan kita kalut. Okay, that's how you see. And if you don't weighing machine like today, everybody don't load machine nature PB machine. Kenapa hiar tu? Very significant weight loss pada mah. And number 4, kalau very specific. And you should buy half for COVID. Can you get night sweats? Okay, what do you understand by night sweats? Lawan sweat what do you? SM. Night? Minit. Gini nonton TV kita comes up 1 minute kan. Lada kakret kat mo. Kumentangi winter ni kreat ha. Lagi tu nonton TV minit is app. Nasi app mungkin malu ada kijan. Very significant sweating. Mo tadi night sweats. Okay, tell me the 4 signs. Number 1, jerhok. Kalau pernah makan senang or without senang, depending on severity. 2, fever. Very good. Which type of fever? High grade, low grade, what grade? Low grade fever. 3, 4, night sweats. Okay, ini di 4 symptoms. Dah kaya mental rasanya ni dah don't complain ni ada jerhok masalah kan after like she's night. Please, I kena check TV le. Ni she's up kan kakek something yang has up. No? Bila suatu, now you all are aware. Okay? Those are the 4 signs. They dah fly you aku ni, kena aku ni kini ba. Dia can do every dari situ. Pin test kini dan TV ni okay? And kita test you punya dan mata. Mata itu mau mata first of all nama kita dah mata cakap kerja. Kalau itu kena sneeze, dah kitchen hot, ini no yang dengan nak pajan hot deep mau pajan hot tak saya kerja. Kalau ikut apa system. And test itu kita ayat apa ini container and bisa test kita another microscope. And hakim microscope yang TV ke. Okay, di dalam drum. Okay, and they are elongated and rod shaped. Ilang cookie sausages. Mana masih bang sausage ni? Anyone? Rakti bang sausage? Okay tu. So sausage ulang tu yang berkibar bisa kemana kita bebas lah ilang tu. Ini kita tipping lah tu. No, ilang tu. Kita under the microscope and I can just stain mengikut staining kan and umi kerja rosak and very typical gini banopet gila banget. Ikan tu yang TV kelas tu ini pan TV. All these years in lab microscopy, in the last 10 years, we allow even more advanced. And then we allow molecular tests, we allow very advanced. We allow the machine. We allow hapo arkin pala ito, but yang TV. Then we allow more advanced than that. Kita LPA line probe assay, kita cultures. Kita nggak suka kayak but you don't. You think at least you should know. Besar. Gini lah besar. Latikong. Stop TV stigma. Stop TV stigma. Tongin ya dah. Tongin ya dah. Yimdai bantian. Yimdai bantian. Yimdai bantian. Gini lah besar. Gini lah besar. Gini lah besar. Laban Sumar. Laban Sumar. Laban Sumar. Latikong. 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 Stop TV stigma. Yimdai bantian. Yimdai bantian. Yimdai bantian. Stop TV! TV is curable. Let's
Let's eliminate it.